Into ubi saw my milk catch us and no papa near Marcono. What kind of dabe? Or kind check. Bear, I know how many years? Now 15 years. Now 15 years. Since I was saying. Never what kind of fear any so nature any day. So kind now class 2, class 3, class 4 the Ankameka Sache. But the war 15 years next that's a way oh call JHS and that's the way we JHS. Sa Amakono what honeda. Apart from say you do call and say no it's yaneda. What man is kada? What's your school fees da? But when any thing you now wouldn't himself papa ni to say when you 15 years I want make a choice say your friend is saying no papa ni papa o papa ni the average you know. Sir. Madam said the BIA the program I brought my dream so a bremo no and then so you send the for a bremo a kind of TV so and a wush. Now me and me did you made him chiame we did in a fear Ibrahim who from in a fee so major so a ODO ANAA S3 GYIMII Mama and share video no niembra. O papa we o papa ni how many years no who say your papa no she me nim na ne me kasa how many years no nim say papa no She say wo nya. If say wo me na say ya wo me ton na so na manyinya ntono na wonim so papa na da be na wonya papa foforo. We yes wonya eja foforo. Mesra nya na abeche ne onka. Wo 16 years. Wo 16 years. Nya na abeche ne onka. Kasa cham say say ohifa na wo kumase a. Kokomi mwan ho me wo unya be mabe unya peni no ne papa ho na wo adenti na wakọ wagya wo papa ho na akọ unya ne papa ho me ba ja me wo keke no that time me ko school na e hu me na bi o mo nhye dan ni mi na we wana ye krom ho fo na say o mo free account to so mu no mu bisa say o papa no ho ai me se papa ne ko Jordan so o mo se nya papa won se no kla na papa ne sa papa no papa be ai amoako da amoako wo school no uko school no me ko school nyina na o mo ka se me ha mo na ka krom ho fo na ka se won sa amoako o nya me papa ne ko Jordan na papa ne amoako enti o mo ka sa wo ba wo ka che wo papa wo ka che hwan mama na me ka che na o ma so aka say on carry wo si obi na wa trotro ne trotro anim ana ne taxi chi say fear woman and save your life and condemn no you taste sa wo si obi na ne trotro chi wa tro ho say fear woman and save your life this is the genesis of fear woman yanko enti abote so for na ka kire say papa we enye papa no na papa ene amako na wo ba wo ade na wo kan kire papa we say da your friend say me kwa abonten a nkrofo se nya me papa ade na wo mo papa amane da maybe so asamo yen kasa papa ye ade ntina ntumi mo na amane e wo so obisa no ana because where you JHS say me mama na say me bisa no nti wo bisa wo mama wa ka cho say ana wo papa ne amako no what kind of dabe or kind check be I know how many years now 15 years now 15 years say I was saying 16 na just say what kind of fear ni so nature no any dey so kind na wo class 2 class 3 class 4 dey Ankameka Sache but the war 15 years na say that way we wo ko JHS and say we JHS sa amako no wo honeda apart from say you do call and say no we share da what man is kada what your school fees da but when anything nyina wonim say papa ni to say wonya 15 years a wo ma make a say your friend is saying nya papa ni papa wo papa ni the average you know sa nti oka ye na ne wo papa so called papa foforo na wonya ne ma me ba ye say ye say am from Kumasi no wo ye odai ni ma me an kasi am from Kumasi so then na ba Kumasi
Sir, or more yes, and papa no papa. One yes, me send your crew for no. And I may yes say, gotcha me yes say. And then decide ya papa na me send on me kwa chorus and me send dia and maybe a ben no cresse me papa no. Inti one ado pesa wo kwa kwhwe no. Say, e bia be o papa no no. Wo papa dance o te no ho aniwu. Adesima ma ewiase nhyada nya de. Ewiase nhyada nya fair. Ewiase nhyada nya enijie. So mpacho mansa ata my friend, how many times? Ata madam, you are the genesis of this case. Baby for Satuano. Madam I say video ya shock you sir. I mean so a shock me. Na yen hwe nia one bishop ebeka for video yin. Memo akwa aba one bishop. Me do so a ma. Video ya bo me sample. Video yi where there make us say Jimmy empo. ODO ANAA S3 wickedness. Oba pa me da se mo nyame hira opa. Na we no said ye wo kan ye no. Em say sa na me so meka no because we enye ODO ANAA S3 anya Gyimii. Na mo we a wickedness of levels. All right. Wickedness of high pitches. Anodin, oba ni tiri mu ye den. Okay. What you say? Oba timini bema with 16 good years bema ni nim say ne bema mu ba batanya ne ba. Obi na edi ahye no. Yeah. Me pa cho what dey make na say? Na sometimes me nim e man ni bitiri modern say de kokosie. Na e man ni bi wo wa me nim say de o mo dwene form nsamofa. Bema ti wo wo. Wo kunu zunzum. Ewiase ade yes obewo na obenya akwa ne mu do na later be bekete o say abofo ne nya wo ba hwe wo do bra wa bra ne ho wada age wase papa no to no wawu wo ye tiase wuo enka wo de sika to ne minima na so opoze ne kran keye what do wawu so what tiase na papa se mimini na at this point kra no se nkra no menini wo bia mekokofo mu nyina koyo mu die ni de bia na me kama asem se he emema mum yenya careful emema yenya careful de bia me kas bema bia o first boy ahwaniye de ko na me ka kira no bema bia o first boy ahwaniye because ye lakri se bema bia won your first boy nya wo ba na me ka kira obi na edi ahyew All right. Okay. Now one bishop obey ya wedi enyamina sempa way. O sha say ya wone bema ye ote we ya wetumi no ato aware so. Why? Me no wan kwatu awale wey. Ada won sa na wote ana. Oh there be ya say. Na me so na me busa o. Ma me ni wey. When on fa won se wo de poison kura be gu aduanim. Etimi de bia me kama asem say he wo ye nipa na wan suru oba won nyini nche. Wo ye oba me respect ma but to de bu wo a nipa wo ho a opese won nyini cha suru oba kakra because oba betimi de asem asie 1000 years na gusu hye ni mu. Me na me ka kira. Okay. What you say? Hwe Samson okunjata. Na mo wana be ku Samson oba. Adam Nyankopon na bo no, wana ma Adam hwe ase oba. Wana ma Solomon wukoda abosumfie eye oba. E ma wo yodunfu kumfo. Mo wana mo ma wiase ye, mo wana mo boye, eturo bo no ma se kuye na ma braye susu. Okay. Oba ni ye wicked. Okay. Oba ni ye wicked. Oh, akwani de wo kasa kura tesa ma me na kansem ya hye na no. Ma me no start won se nu no ho kete. Won nu no ho. So what you say? Wonu ntide bia me ka se wo ye oba hwe wo ye. Wo ye be ma so no kwa wale a hwe wo ye. Enye se de bia ye be di ahyew. Wo ba hwa manfo ma. Wo nim se wo ma. Tide bia me se emema ye hwe ye. De bia me se be ma bia ye lakri se o first born nya wo ba. Oba pa me na me ka kire wo. Eye lakri se o first born bia nya wo ba. So what you say? Hwe ye because she say ye di ahyew. Obi di ahyew, obi anyim ahyew. Ba nya wo dia. So what you say be ma me ne no pa on. Se mani bi wo ho a, bo ko fo mu nyina akoye mu di ene because say no gidie ni ho. Susuju oba di na nyini che. The kwala me ka tro no, do onye mani nyina na che sa. E mani bi ye very faithful. Omu di no kura ba ebi so. Devil ni wo mo na wo ho. Okay. Me da was one bishop.
ɛyɛ kaina tv na wani gu so a wo hwɛ ɛyɛ ODO ANAA S3 GYIMII ɛna wo gu so a wo hwɛ de bia meka sɛ unni hɔ a me so me nni hɔ enti kai wo sɛ obe subscribe na wa share na wa comment ne ehun so o thought said they wo dwen fa program we so me da wa say na Fia Ibrahim eye me din utumi fra me na fe ma sorry so